Tugichokera nja ya David Mutuma imanene kuma nturene kauthini wardini ya Bogeta East ni chumirite na kithukiro na wagubathiri na ni nyuma yabo gukunjira giko kya mwendo wao na ritwa Charity Kathure urorari na murimu jwa nkoro atwire gututiro masibitari mwanya mwanya kuma mwakene jwa 2018 jeje na ande baruga kigina kiria bagutwa sibitari akare nigia chiringi milioni 5 kenda barekererwo mwiri jwa mwendo wao bajunogokia baruga ni batirime ne kwa igita nande ende kigina giki nikiete gikirito kiribo na kinyantu bantura baugariu nibo mireweru ne kuromba atongere bage siasa na kinyantu bange bawendi bobwega utethio kenda bomba kuthika mwana wao. Ni migambo ya David Mutuma imanene wa kuma nturene ya kauthine wandine ya Bogeta East agitariria kwithikira kura kurinja yawe na wagubathiri bobo ijaniti na iko kya mwekuru wawe Charity Kathure urorari cibitari ya kare Nairobi agitutira murimo jwa nkoro. Mutuma nandi agitariria aria mantu jaete njogu nikigina kya cibitari kiria bagwitukia chiringi milioni 5 kenda bakarekerirwo mwiri jwa mwendo wao bajunogokia akiuga nandi ashore na antu banja bacemanagia kwa wentuko cionthe indi kirima iki ya kigina nige kinene gukebia ni untu kuma mwankene jwa ngiri 18 batwire gwikia mwekuru wawe cibitari igita kwegita na mutigaire mwekuru wawe agitumaira ndawa ciankuru kia ngiri 8 mweri mwonga ukwa kwawe 2018 nagire thina nkoro ndamuikia Karen hospitali etagirwo surgery ekirwa pacemaker na kuma 2018 tutwire guta hospitali in and off mweri etumaira ndawa parodi cia ngiri 7-8 tutanye na wewe ndawa mwanga jojo December ji ironda modifier kaire no akuya thino ichi nkoro ndamucokia Karen lakini mbere mucokia Karen twambire gutakirwo twakara nawe no bime bithatu ndikuona ati kuvonda murifa Karen ndero mucokia Karen mucokia Karen eta tungatirwo twakara Nairobi no mweri yomone nusu finally asakam nandi ni rombare awekire atongeria bage siasa na kinyanto bawendi wega kuringidwa ni rombare awe bamutetherie kuri akigina giki kenda bakanenkerwa mwiri jwa mwendo wao bajunogokia na bakara na thiri na muri uyu munene muno jwa kuria Mbiru hospitali ya Karen irandiretirwe Mbiru nene muno ndirite ari family yonde na turi no ntumbite tu mbesha inyingi muno ntararia kuona ntubambite tu almost 5 million ulo karingi biro onururu onekerea agonteria nakyo mponganire na birende nabyo mpombe gucoka hospitali no ntu Mbiru nene muno ndemerete ne turumeta za family nchoke nombite mbadha ithe twaranirie kethera bagetikiriria bandekererie mwiri no tukabaregete na mwiri no tubogire no mwankankirie Mbiru yonde ya 5 million kenda bandekererie mwiri maromba jenu jana leo kira tukwenda muno imbesa ire private hospital Karen hospital ona kadwa itukuona gintu gigukinyaga percentage kanganona kala tumba gwita nako tukaithaithanira tukona kadwa bagaturekeria mwiri tugwate kujunogokia. Mutuma riuga kandi NHF nari na wirigero mutetheria nene indi akiuga kandi eje amuririre chiringi ngiri 100 ndakabaga ngiri 2 ntuko itanda kirarunga mairaga na baugire bo private hospital nande na kutunge ndi kuthithia no ntu mbaju egu arari nayo iretagi hospital o yu no ntu no baba yethe newe ko kandi endungamire na shiringi ngiri 100 no gwa bwanja eji nande ninjera mwiri jwa mwendo wao jweki bakiuga kinya nao bagataro akigena kya ntukweka uma kwegitarira mwendo wao wakarete ku igagitugaritie mbesho ira tuguchanga tuichanga igitonyaga Montezuma no ntu bairia mbeshe nyingi muno ntuku antu aweki mochari na goro muno kuma kauthine wandine ya Bogeta East gicigo mbunge kia South Imenti nke report rateto sheweru weekendi rea kwa rieto ni mutuge kare
Thirikari ya kaunti ya Embu niambirite murandi jumweru jukumenyekana ta Embu County Aggregation and Integration Center jura jukwirigirwo kwandika nthuki mbithi nkurukia 600 arimi kathumba kinyabo bakagunika ni untu bobo bwa kuongera rigu kiririma riao arabaka igwata irambeche nyingi kuumania na untu bobo na kwa kubongera utonga miukone yao ritamwaniki na gututariria nkuruki gukonia murandi juju jwa kaunti ya Embu. Embu County Aggregation and Industrial Park ni ambiritie gwakwa mwena wa Masanga gicigo mbunge kia Mbeere Therero. Murandi uyu ugatigirira arimi ni makorwo na vandu mangitwara maketha mao makongererwa wagiriru wamo na kwendua na thogora wa iguru makiria na gukongerera utonga wa arimi a kaunti ya Embu. Kulingana na Minister wa Trade and Industry niwe Rebecca Miano akiruguria waki wa murandi uyu arauga ati ugatigirira mieke ya mawira ni ongerereka kuri anake a kaunti ino na kaunti iria ciengi. Na huu mradi utabadilisha hii Machanga, Mavuria Ward na Mbeere South Sub-County na Embu County itabadilika kabisa. Tutakapomaliza huu mradi, uje hapa utakuta maendeleo zaidi. Uchumi utakuwa umeimarika. Vijana wetu watapata kazi, wamama watapata mapato na kila mtu atanufaika. Guku gavana wa kaunti ya Embu niwe Cecily Mbarire akiendaga thirikari nene gukomborithia arimi a kaunti ya Embu migonda iria ivakuvi na kiganda giki niguo marime matware maciaro mao kuri kiganda giki na niguo mone umithio makiria. Hii mashamba yote imesurround hii area. Tunataka tupatiwe lease agreement. Si ati watupatie lease. Tupatiwe tulete wa youth hapa. Kila mtu apate kaeka, half acre. Tulete maji, tulime, tuweze kusaidia hii Kaip na hizo vitu. Mwenari wake mumbunge wa Mbeere Therero niwe Engineer Nebat Muriuki akiendaga thirikari nene na ire ya kaunti gukorwa mari tayari kuriva ekari a mwena uyu aria mangikethirwo na thina wa guonthe kumana na waki na utumiki wa kiganda giki. Andu maria makuona thina akora kwi thina kuoneka ni murandi wa sora ucio gukava Machanga ni andu ma Mbeere South mirigwerere tabani thirikari nondo akugora bori andu ironda yonke mwena wa Mbeere South. Kiganda giki kiratumira milioni 500 varia nuthu ya icio ciumite kuri thirikari nene na icio ciengi ciumite kuri thirikari ya kaunti ya Embu. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musi.